والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن، خلق فسوى وقدر فهدى، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعث الله بين يدي عيسى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hürmetli mümin Müslümanlar, azizin kardeşlerimiz, şimdi barçamızda selamlıyız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbimiz Allah şu mübarek olan cuma saatlerimizni hayırlı kılsın, bereketli etsin. İzgi amellerini, dualarını kabul kılıp, hata kimçiliklerini gafu eylep, dileklerge, maksatlarga iyi bulup, hayırlı ömür iterge Rabbimiz Allah nasip ve müyesser kılsın. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bizge indi eyte, kullu nasun zaikatul maut, her bir adam balası ölüm halatında buladı. Lakin in evvel Allah Rabbimiz bizge indi can, ten, hem indi yaşav rövüşünü bile. Hem indi turmuşunu olup bargan işrakta adam balası yaxşı amellerine, hata kimçiliklerine kılala. Hem in tüp bulan indi asıllarının birisi, ul da bulsa Rabbimiz Allah eyte, her barçamızga da ul qağıllaşlı, kullu nefsun zaikatul maut, her bir adam balası ölüm halatında buladı. Biz indi yıl davrinde tuğanlarını, dostlarını, kardeşlerini, yakın kişilerini, şulay bir kimdir gaziz ətiyinlerini, kimdir gaziz bağlarını yuğalta. Hem indi ahırgı yolga azatkan işrakta biz indi uyluyuz, fikirliyuz, dünya turunda, turmuş turunda nindir netice yasıyız özümüzge. Yine şulay Allah Teala'ga tevakkal kılarız. Şuşa bulgan kaygı hasretlerini, ağırlıklarını kişiler için Allah Teala sabırlık bilsin, tüzümlük bilsin deyip dua kılarız. Yalvararız. Hem hiç şeksiz şuşa işrakta biz bir neşikte bu bulgan vakıganı özgürte almıyoruz. Ecel vakıtı kelip jitse bir neşikte özgürtüp bulmayı. Ali turmuşta, isen çağda biz indi neşik bulsa da bir-birimizge buluşabız. Söz bilen, amel bilen, akşalata, kiyim bulsun, rizq bulsun. Lakin eğer de şuşu kaygı hasret kelip ilişeyken, yeki indi hastahanede şulay bir ağır halde kişi yatayken, biz indi her vakit turuşabız, Kur'an okurga, dua kılarga, bilgen ayetlerini, hazretlerini, abıstaylarını şakırıp şulay bitinde Kur'an okuyuz. Hem indi hiç şeksiz Rabbimiz Allah ete Kur'an-ı Kerim'de şifa tabırsız değil. Kongül tınışlığın tabırsız değil. Hem mine şu turmuşta Allah Subhanahu ve Teala bizge indi dünyanı bilir. Şu dünyada adam balası nindir gameller kıla. Hem indi biz her vakit gamel bilen yaşayız. Nedir söz eytemiz? Kul bilen, ayak bilen, hem indi gumrun alanda bizim niyetler var. Biz fikirliyiz, uyluyuz. Hem şu turmuşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyte innemel a'malu binniyet. Her iş niyetten tıra. Biz tırışabız izgi niyet bilen amel kılarga, yaxşılık kılarga. Hem ol her vakit bizge gerek. Allah rızası için izgilik yapsınız iken ol bir gerekli. Şu dünyada yaşayan işrakta Allah da bizge sağlık, selametlik, tiyizlik, mal mülket, bereket bilgen işrakta turuşsak idi. Eğer de mesela iltege şu vakit kelip jiteyken nasıl işleriz? İlgilidik mi yok mu? Nindir izgilik yasadık mı yok mu? Gafı utindik mi elinde yok mu? Şuna göre cemaat Allah Rabbimiz bizge indi kişetip eyte biliriz di. İrtemesinin şu vakit kelip jite bütün bizim. Hem kefenlik bilen şulay bitinde cenaza namaz vakitinde birgeleşip saflanıp biz indi anlıyız. Kumgan işrakta biz biliriz.
Кеше бүген бар, иртәгә юк, 5-10 минут җирләдек. Чөнки Расул Әкрәм саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр дә адәм баласы вафат икән, аны монда дөньяда бер нәрсә тотмый. Аны тизрәк күмәргә кирәк, озатырга кирәк. Дини яллар буенча, кагыйдә буенча ахыргы юлга озату иң төп булган бурычларның берсе. Туганнарның, дусларның, кардәшләрнең. Мөмин булмаган кеше әгәр дә вафат икән, ирҗи'у би, кире кайтарыгыз мине ди. Әле минем гамәлләр бар, мин тормышны үзгәртәм, мин тагын нәрсәдер эшлим дип, ләкин кире кайтарып булмый ди. Чөнки һәрбер кешенең, һәрбер әйбернең дөньяның да вакыты бар. Шушы тормышта җәмәгать ниндидер авырлык ирешә икән безгә, без иң әүвәл нәрсә уйлыйбыз? Карале, күпме була микән бу? Ниндидер авырлык килеп чыга икән, без уйлыйбыз, гомерлеккә микән бу? Юк. Вакытлыча. Сахаба икенләргә әгәр дә ниндидер авырлык ирешми икән, алар сораганнар: "Эй Аллаһның илчесе, әллә инде Аллаһ Таала безне оныттымы? Безгә авырлык җибәрми?" Әмма Раббыбыз Аллаһ Коръән-и Кәримдә әйтә, авырлыктан соң җиңеллек, инна ма'ал усри юсра. Шушы тормыш ул шулай бәйле. Яхшылык белән, начарлык белән, изгелек белән, һәм яна шулай шушы тормышта ниндидер нәфрәтләр бар, кайгы-хәсрәтләр, шатлыклар бар. Ләкин җәмәгать шушы тормышта Аллаһ Раббыбыз безгә инде нигъмәтләрне, бәрәкәтләрне һәм дөньяны бирә икән, biz бәхетле кешеләр. Без чагыштырып аңлый алабыз, нәтиҗә ясый алабыз һәр вакыт. Һәм Раббыбыз Аллаһ Коръән-и Кәримдә әйтә: "Аллазî халақал маута вал хаята лияблувакум айюкум ахсану амала." Яшәү рәвешен һәм үлемне яраттым дип Раббыбыз әйтә. Сезне тикшерер өчен, карар өчен, нәтиҗә ясар өчен сезнең арасында кемнәр хәерле гамәлләр күбрәк ясаучыдыр ди. Шушы тормышта без кайчакта уйлыйбыз, нәрсәгә микән шулай? Бу гамәл түгел, бу сүз түгел. Ләкин җәмәгать һәрбер әйбер, һәрбер төк ният, изгелек ул бөтен безгә кирәк. Изге гамәлләрне туплап, без инде дөньяны, тормышны алып барабыз. Әгәр дә ниндидер хәл булып чыкса, безнең әзгә күпме изгелек бар. Намазлар бар, уразалар бар. Ул җәмәгать һәр вакыт фарыз гамәлләр, сөннәт, нәфил, башка изгелекләр без тырышабыз кылырга. Рамазан аенда, Корбан вакытыбызда. Яна шулай ул бөтен безгә бик мөһим, бик кирәк. Чөнки Раббыбыз әйтә, кыямәт көнендә ди, әгәр шу вакыт килеп җитә, без аны аңлыйбыз, беләбез. Шу вакыт килеп җиткән чакта, бу тормышта, бу дөньяда без бер-беребезгә кардәшләр, дуслар, туганнар, хәләт җифет шулай бит, газиз ир кеше балалар, ләкин кыямәт көнендә бер-берсен кеше танымас. Һәрбер кеше үз өчен җавап бирәчәк. Әгәр дә менә бу дөньяда без адәм баласына, якын кешегә, туганнарга, дусларга юнәлеш күрсәтә алсак, бик мөһим булыр иде. Чөнки әгәр дә адәм баласы үз фикерен үзгәртсә, яки инде дөрес дип тормышны алып барса, һәм инде үтәргеч без була алсак, әҗер савап безгә дә була. Иншаллаһ. Шуңа күрә һәр вакыт biz инде Аллаһтан ялварып дуа сыйлыйбыз. Шушы тормышта Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, адәм баласы вафат икән, аның гамәл дәфтәре ябыла ди. Яхшылыкны, начарлыкны кыла алмый. Ләкин без туганнар, дуслар, кардәшләр бар. Һәм без вафат кеше өчен ниндидер изгелек ясыйлыбыз, алабыз. Аның исеменә Коръән укыта алабыз, хаҗ, гомрә,
boshqa izgiliklarni har vaqt qila olamiz. Shunday mumkinchilik Allohdan bizga berdi. Aziz bo'lgan ota-onalar uchun, bolalar uchun, abi-bobolar uchun har vaqt Rabbimiz Alloh bizga mumkinchilik bergan. Ramazon oyida roza tutamizni, Qurbon vaqtlarida qurbon chalamizni, jum'a vaqtida duo qilamizni. Har vaqt Rabbimiz Alloh bizga mumkinchilik bergan. Yaqinroq bo'larga, izgiliklar qilarga, kishiga qarata nindi munosabatda bo'larga ekanligini Rasulimiz o'z misoli bilan bizga ko'rsatdi. Ham shu hadisning endi davomi Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam aytadi, adam bolasi o'zidan sindir amallar qoldiradi. Ham eng birinchi ul da bo'lsa, endi Alloh rizoligi uchun izgilik qilgan bo'lsa, masjid solsa, madrasa, yo'l shu izgilikka qo'yadi. Sadaqatul jariya. Agarda masalan olmani o'tirtsa, shu olma shoyibni bolalarni siyindirar bir vaqtdan so'ng. İzgilik. Chunki Rasululloh aytgan niyatdan turadi. Har vaqt biz kishilarga qarata agarda yilmayib, ham endi izgilik bilan, yaxshilik bilan qarasak, har vaqt bizga da kishilar motor qiyofat bilan, jili so'z bilan bizga dasharlar. Chunki butunimiz o'zimizdan turadi. Butunisi o'zimizdan turadi. Nechik biz o'zimiz dunyoni, turmushni ham kishilarni qabul etamiz. Nechik yaratamiz, nechik siyamiz, butunimizga peri qo'yadi. Bütün agarda nafrat bilan turmushni kuzatsak, turmushni olib borsak, ham endi nosharlik bilan kishilarga qarasak, dashsak, bizga da shulay bo'ladi. Har vaqt agarda Alloh taolo bizga endi jamoat yashab o'tishni berar ekan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgancha, o'sha dunyoda, shu turmushda eng birinchi haldan kelar ekan, mendir izgilik yasarga kerak. Chunki u onlari bizga bit kerakli bo'lacak. Ikkinchidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi, mendir hunar, ilm yoki endi yo'nalish, ham shu yo'nalishga, ilmga kitob bo'lsin. Shulay endi har vaqt g'aziz bo'lgan ota-onalar, beboylar nasihat so'z yetkazadilar. O'g'lim, qizim, mana bu hunar senga rizq inshaalloh ketayashak. Ipi tuz bo'lar, turmushni olib borarsan, iran deb turishadilar har vaqt. Ham endi uchinchidan u da bo'lsa, g'aziz bolalar, hamliqlar duo qilishi, isga olishi, duo bilan, Qur'on bilan har vaqt jamoat bilan shu turmushda ningdir turmushda shodlik ekan, qayg'u ekan, agarda biz o'laymiz, nechik turmushni olib borgan, shu og'irlikni kechirgan, har vaqt Alloh taolaga biz yalvora olamiz, duo so'ray olamiz, Qur'on tingli olamiz, o'qiy olamiz. U bizga bo'lishi shart. Chunki Alloh taolo ishonuvni bizni butunimizni bunda yig'an. Chunki biz Alloh taolaga ishonamiz, chunki ko'ngildan ham farz ekanligini shu amallarga yig'ilishib Alloh taolaga "Ya Rabbim, xato kimchiliklarni g'afur ayla" deb izliklarni qabul qil, ham kuch-quvvatlarni, ne'matlarni, barakatlarni, tinchliklarni ber deb duo qilamiz. Ishonamiz, umidlanamiz, ham Alloh taolaga duo qilamiz. İnşallah şulay bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu الحمد لله رب العالمين. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Уважаемые единоверцы, Всевышний в Коране говорит: «Куллю нафсин заикатуль маут». Каждая душа вкусит смерть, рано или поздно этот день настанет, и когда мы провожаем самых близких людей в последний путь, мы начинаем задумываться о нашей жизни. Пока мы живы, мы можем что-то исправить, у нас есть возможность одуматься, попросить прощения, сделать какие-то выводы, и дай Аллах Та'аля, чтобы мы всегда понимали, что именно Господь нам дает возможность делать добрые дела, поклоняться. В месяц Рамазан дает возможность держать куразу. В месяц Курбан дает возможность быть ближе к Нему. И также сегодня всех нас собрала вера в Господа. И то, что мы делаем дуа, как Всевышний говорит, именно в пятничный день есть такое время, когда молитва принимается, и мы стараемся быть ближе к Господу. И, конечно же, не забывать, что каждая душа вкусит смерть. Рано или поздно этот день настанет, и мы должны быть готовыми ко всему, делать добрые поступки и, конечно же, относиться по-доброму друг к другу. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва акимус салям.